Welcome guys to a new video in DL Gang Gaming. Keep one to my sobat, like and subscribe. Like share lang ang video sa pulau di gimana kamu senai custom HD. Kabadero ka control ng game kung na pimbo igin. Nogi jinsiat nagi jinyon nagi mare. Ala yang page ka video. Kanang mo pinya soto banis na custom HD. Yang start video. Sedang ke video ngan pen custom HUD jang gitu ki armut ki player ki Android but Vivo smooth dan pen custom HUD jang ki pila pen buat lang na pila pen gret nala jong ka custom HUD ala ingin pe ka custom HUD jang ki ki pro player na ki skill ki pa Vivo smooth pen Android pila pen buat ka control setting zero dan pila pen gret nala jong ka control setting mah way de Vivo smooth jui try gameplay video ne kena video ba kawang global speed ba ngapelat jeung Vivo smooth mah te kabar jeung kendrut ngapat pelat video jeung kendrut ba te ngan sapelat jeung sapan video nai ba kena ka control setting dong kendrut tang ini ke setting jeung kini lagi anu di player dan kuat show jeung di player ba pro ka control setting atau share bima sapan din share sebentar mana pula buat yang setting yang DL Gang Gaming karena control yang DL Gang Gaming mah kalau nggak control nggak kam inup ini bate menunduk tanah tu taruh tapi lah menyebut langgan naga setting mah likely bukan setting tapi PC apa cina control setting kam nama di pro player datang lagi jom rakim bu rasanya mah gitu lagi pro player pun di pro player ibu buana ki control betang kan lagi belek movement mah control betang ketu control raging jump station yang ki plan movement mah tapi bu ngira compare rate an subetai PC apa kungsan control setting dia tamu ne ujung sian kumba kala reset ke company ke pin reset mana ya tapi ke tu setting company ke tu sopo bu ujung siat dan bu ke tu sopo syutan apa ni tok lah biang ono penci suruh itu penci tentang gini setting pila ban grade ini setting penci re na ujung siat kumba bu sopo te bu ke sopo ni penci mah ngene ujung siat te ne jing jom de pila ban grade chene kana skop pila ban grade chene ku jom skop bacot pila ban grade chene sliang te kana ka map pila ban grade bu na kendong kini lagi you pila ban bu na sai pila ban bu tu kini lagi jing siat de kini left player te pila ban bu na ban press global mah kini giwe de pila ban grade lejong bagi baru ki de ban don bun sakaya ka ne ka diang mau global de bun ka mon ka diang mah ba punya bu nero ka diang ni pila man channel jong design lejong de ne jing tian ne grenade ro chane hi pila man design lejong ini setting mah sapan ha ini setting pila man design gam tu ne pila ban bu lang ne jing tiat chane ne jing jom pila bu tu ne jing tiat ino ba chane silang wana mungki ne ta kana ga jing chen gon kini pila ban bu chane silang berkhon ta design lejong kan kumna phe pin design yang ne setting awai tang chupila pen prai ke setting ke tu jing pro jang phi kendir ro pila du na ba so bha nai pen prai setting lejong nane su pila ban ra way da phisna ko nam no ka setting ro nane phisna ko na ni ro pila ban ra way setting cha ka diang mah tapi bulut tau jing jom rasane ka mon global rasane ka mon pila ra way rasane ka diang mah te plus kata ko way kum no penne ka control jong pengen pen EP kum no penne ne control jong mah ne basic setting ne upload pila upload download che ne setting jing pi dah pila pentra kum no setting ro na ne pila download mai ke game chu ai ben upload kamut kalami yang tu setting bari menipi di pro player kim jupen khire ke setting lejong na ne control lejong mah dia kena control lejong te pisa design lejong ne setting kuat ban chu buat gitu ki player na ne pikwa suju jong ki pro player setting asa wan ra bang spi kena video boleh cuba tang ini video